U davna vremena kako se počeo hokej razvijati, tako se normalno i oprema prilagođavala igri, a tu je sigurno palica imala od svih tih rekvizita prvu ulogu. Znači, u davna vremena je sigurno bilo najpristupačnije da se palice rade od drveta, iz razloga što u ono vrijeme nije bilo materijala koji se sigurno danas upotrebljavaju. Hokejaške palice u svojim su počecima bile, mnogi će reći, doista primitivne. Palice su se izrađivale od kanadske topole, koja je vrlo lagano, ali i čvrsto drvo. U prvim fazama su palice bile ravne, znači još se nije znalo za savinutu palicu. Što znači savinuta palica? Znači, s vremenom kako je igra napredovala, tako su igrači počeli svoje palice prilagođavati i normalno dolazili su do saznanja da ako palicu savinu pod nekakvim određenim kutom koji je odgovarao opet svakom igraču individualno, si je tražio svoj kut, ona se je pokazala u igri da počinje biti preciznija i da se lakše sa njom igra u jednom elementu. Tada su se drvene palice savijale LED lampama. Pri tome se trebalo paziti da se palica dovoljno dobro zagrije da se može savinuti, ali opet ne toliko da počne gorjeti. Kako su igrači sami savijali svoje palice, takvo je savijanje otišlo u krajnost. To je bilo uglavnom na svjetskim prvenstvima jer se išlo u totalno drugu krajnost, da se šlapica savinula i da bi se onda došlo do nekakve mjere iznad koje više ne može biti. Onda kad je postojala sumnja da je ta palica savinuta više od dozvoljenoga, palica se polegnula na led i onda se mjerilo visina paka, da li pak prolazi ispod te palice. Znači, ako je on slobodno prolazio, onda je to bila mjera koja nije bila dozvoljena, ali se jako brzo to dovelo u granice normalnoga, odnosno u pravilima igre. Znači, i dužina palice ima svoj maksimum, kao što svaki dio opreme ima svoj maksimum veličine. No razvojem hokeja brzine paka su se povećale i palice su pod tim silnim brzinama paka počele pucati. Tada proizvođači počinju uvoditi dvodjelne palice. Takve su se palice sastojale od drške i šlapice. Ti su se dijelovi sastavljali na vrlo jednostavan način. Šlapica bi se zagrijala i na nju bi se nanijelo posebno ljepilo i ona se tada jednostavno umetnula u dršku. Brzo se pokazalo kako su i te dvodjelne palice neučinkovite i počelo se razmišljati o promjeni materijala. Danas se hokejaške palice izrađuju od klevera koji se koristi u izradi zaštitnih prsluka. Tako su igrače, ali i golmanske palice dovedene gotovo do savršenstva. Evo, golmanska palica ima ogromnu ulogu jer znamo da golman stoji u jednom posebnom stavu, da palicu drži jednom rukom i da ta palica ima skroz drugu ulogu u odnosu na igračku. Znači, golmanska palica je prilično široka u jednom dijelu, znači u onom dijelu u kojem je na ledu. Golman drži palicu gdje počinje širina, to jest tanji dio, i taj se dio prilagođava visini golmana. Širina i duljina šlapice propisana je pravilima. Ta palica ima svoju mjeru da ne bi bilo proizvoljno, svaki bi si svoju napravio, normalno ne bi trebao ni braniti, karikiram, ali uglavnom širina palice ima svoj maksimum. Kada su igrači počeli savijati svoje palice, i golmani su shvatili važnost tog savijanja. Šta je bit golmana? Da pak ne odbija pred sebe, znači da ga odbija u kut. Znači, i tu se je već dobila svrha savinute palice da mu pomogne u momentu kad on brani normalno taj dio sa palicom, da odbija i već sam kut palice usmjerava pak tamo gdje golman želi. Što se savijanja palice tiče, ono je danas tvornički određeno. No duljinu palice svaki igrač prilagođava sebi, iako u svijetu hokeja za početnike vrijedi pravilo. Znači, negdje kad je na klizaljkama da mu je između usnice i nosa. Znači, u tim godinama još u stvari djeca ne znaju šta im paše, znači nazovimo da je to nekakav standard. Iza toga senior zna šta mu paše, znači tu više pravila nema, tu si svaki igrač individualno
priprema palicu onako kako mu je iskustvo pokazalo kroz razvoj i onda si on zadržao i kut i visinu palice i mekoću, odnosno tvrdoću, tako da to ide individualno od igrača do igrača. Upravo jer svaki igrač traži drugačiju palicu, proizvođači nude nekoliko kategorija. Ono što je bitno, a to je da postoje palice za klince, za juniore, znači takozvane boys palice, to su one do 10 godina, iza toga ide juniorska palica i normalno da je iza toga seniorska. Normalno da se ove palice od boysa do juniora razlikuju u grifu, znači ne može imati dijete debljinu palice isto koji senior. Uz grif, to jest debljinu palice, one se svrstavaju prema mekoći koja određuje fleksibilnost palice. Dječje su palice tanje i mekše od seniorskih, a naš stručnjak za hokejašku opremu Zdenko Crnković ističe da su drvene palice idealne za nekoliko prvih godina treniranja. Ipak tržište nameće i dječje palice od klevera, koje se po još jednoj vrlo važnoj činjenici razlikuju od palica za seniore. Danas proizvođači rade te palice za djecu ravnije, a tu je sada sigurno uloga trenera koji moraju utjecati i na samu igru, odnosno da približe palicu igraču da bi što lakše savladavao tehniku primanja paka, davanja i pucanja. Cijene dječjih palica kreću se od 100 do oko 400 kuna, a one seniorske mogu dosegnuti cijenu i od 4000 kuna. Tijekom svoga razvoja hokejaš sam dolazi do one palice koja mu je najidealnija. Naravno, to je ona s kojom zabija najviše golova.